Jesi li se čuo sa Erendorom? Pokušavam ga dobiti danima, ali... O, gled ko nam je došao. Dobro jutro, Blum, tako si vesela. Nestala si bez traga, pitam se zašto. A da, Sky se vratio. Jesi li bila na jahanju? Mama? Tata? Sky me zaprosio! O, Blum, kakve divne vijesti, tako sam sretna zbog tebe. Jesi li već rekla svojim skrbnicima što kažu majke i Vanessa? Mama, pa tek me zaprosio. Daj mi malo vremena. Ah, oprosti, znaš kako je to. Ovakve stvari nam se ne događaju baš svaki dan. Blum, slušaj, Sparks je drevno kraljevstvo i prema tradiciji kralj je taj koji princezi odabire muža. To je jako važno. A Sky? Nije li savršen? Pa dobro, ipak je on kralj. Mladi, ali ipak je kralj. Ali tako je plavokos. A tata? Blum, ma savršen. Biće to najfamoznije vjenčanje u povijesti Sparksa. Poznaćemo sve kraljevske obitelji iz cijele magične dimenzije. Odmah počinjem sastavljati popis gostiju. A da, sjetio sam se. Sky? Blum, moram ti nešto reći. Imamo problem.